Kanyu Trap Youth Council kalanang penklan jushu ia kasir lapalang operation ban kenrai ki barjela. Hene kasngi harangkat ka jinget relang bat kariboy Youth Council RBYC kilayo ban beno ya palat anrupo hadu nyupongut ki barjela ki balawan menteri hakawi ka jingtei ka badon hapo nongpo. Ka HYC ka balas dangi ka operation sir lapalang mentala sibanai lenter ban kenrai ki barjela ki bawan ban buhai ki kambela paper. Hene kasngi hapo ka jingalam da usamla Jason Lennox nongrum kum Vice President ka HYC Ripoh District bat usamla Mission Tron President ka RBYC sengkemi kilayo ban khandra yakawi ka jingtei ka barangnya hapo nongpo badru banyo kem palat nrupo hadu nyupongut ki barjela ki bomsyam ladon kino ki kot kisla ki babiang kitei kino ngelam ka HYC bat RBYC kilaong baka jinglek ban kem kitei ki barjela kalong halor ka nongrem bakitei ki barjela kem don satya ya ka labor license na ka HADC badru bantem ya ka jingma ka baap lupa na ka jikpunmi jong ka sarkar Assam ya ka NRC kila penramru ya ka tanat infiltration check gate ka badon hapo bernihat ka bomsyam lala ban perking bah ya karung kami jong ki barjela sapok kane ka jela ka balabu ru ya ka jingma ka bakrau ya ka jela hi berkawai ni penpau kajing skipia alor kajing kumentut jong gini ki khar muslim apo ka jela ka jongi abo kimdon ki kot kisla ki babiang bat namol kata ni perdam juro ya gini kita jom gini ki jaka apa gelwan ra gini ki breu kim da nyau korsu ya ki anjong kasnong kim da shimsu ya ki bor jong kasnong ki lawan ra kap gimon tena kalian gini kesen kami gelap ya gini wan makan ra gini wan persenge ndo gini pat na perdam juro ya ki infil ki up angte apa berni aba ki kim da syak ki kot kisla berkong siap ngasu ban penpau ya ki so sya ka bajur ia try jom kena ke building ke bolong di bak mission mana nomor makane kami kesin ke benikong bening pensinge kena ke citre kena hakini ki benai beladap nyeladap pensinge nyelalap rah lu sepungut ki barjela ki beni hiru ki muslim bom simkan satya ai ka kot kasla ka babiang halol kata kanurem nakaliang ka sengkal ada be iki enrei haba pekat mentah hakini kesni ba mentah nakaliang jong kini kitrayeng sa simpat kilale bum sinyo hakaba kila wan banyalam kumbap rapau hadu kendai pau lani sis pangut barjela badai naki thain ba per jong ka jela Assam bat ka bakam semulungo kalong ban nakaliang jong kini ki barjela kimdon watang ke narsiru hangne baro rapau kendai pau sis pangut kidi ki muslim sudah kira angkat pakai kun kiti ki kendan baro ki wan bentuk sene henry nakaliang juga seng habaka jurep kam syamladon watang iwairu ibala ban produce ya ki kot kisla ki ban nakaliang juga seng ki la jukran na kapor kum ka NOC ka police verification ka labor license na police council batinta teter ka bakam sungo kalong ba kini ki traisinong hangne habaki wonra iki nong trei ki baper hakajing sisa ngismo ba gadi kalenti bangin kenjok tin saki borsnong baginyo ika jingbet namar e betet balik sa kine kidei ki nong penyap breu kidei ki baladon ki crime records te de na kata kaliang halor kata kanurem ni na kaliang kaseng habangi perkhat ika internal security juga state nyidap aka jingma kamtam habangi lap manta ba kini kinong trei hang ne kimdan satya watang kawi ka kot kasla kimla ban pensisya ila dia begini kita ki genuine citizens of India ni pau ya ka jing persya bat kum juro ngakwa banong hang ne ba tat kum gajing yo jing tep juga seng kalong ba kita inspector hapo infiltration check gate hapo berni na kawi ka kali ki shim hadu sanspa tangka krem da check ya ki kot kisla te ban-bannya kata ngasu ban pempau ya kajing persyak ka bajur bat la kaliang juga seng kanlek ban pendu ya USP juga infil mentagas ni ban panjing syai ba kumno kini ki barjela ki bomdon ya kot kasla ki yo ban ban tuit syakane kari bi ka jumi kon gari chala tum udah infiltration pakra gini udah check gate ambil gate na हाँ? ठेकेदार पैसा दिया है ठेकेदार पैसा दिया चेकिंग नहीं किया कितना पैसा दिया 500 एक आदमी का नहीं एक गाड़ी का 500 इन्फिल्ट्रेशन में ठेकेदार दिया वो लोग ऑफिसर को तो क्या उधर में कोई चेकिंग नहीं किया नहीं
नहीं कि ऐसे गेट में 500 देके कितना जोर से बोलो ना 500 देके है गेट में 500 एक गाड़ी एक गाड़ी में हाँ 2 गाड़ी में 1000 दिया है कितना 1000 अच्छा से बोलो ना 2 गाड़ी में 1000 दिया है हाँ 500 का कहाँ में दिया और लंबू गेट में कहाँ में बोलने गेट में गेट में MBI गेट गेट में उधर इन्फिल्ट्रेशन में वो पहले तो पुलिस स्टेशन मिलता है ना हाँ पुलिस स्टेशन का ऊपर में एक तो गेट है ना जो हाँ। गेट है चेक गेट है लोड गाड़ी का पैसा लेता है ना उधर में कुछ चेकिंग भी नहीं करता चेकिंग नहीं किया हाँ